Hotel Sloboda, koji se nalazi u fazi završnih radova, biće otvoren u septembru, rekao je gradonačelniku Šapca, vlasnik A hotela Miroljub Aleksić. Imaće 4 zvezdice i najviše će se oslanjati na kongresni turizam. Kristal, mermer, moderni dizajn do neprepoznatljivosti su izmenili nekadašnji izgled najvećeg šabačkog hotela. Mi očekujemo da u nekom narednom roku, ne dužem od 4-5 meseci, završimo sa uređenjem kompletnog hotela. Ostalo je, kao što ste vidjeli, ovaj deo koji pripada centralnom holu dole i ovaj prvi sprat gde imamo veliku salu za sastanke i za svadbe i wellness deo i halfboard restoran. Gradonačelnik Šapca nije krio oduševljenje onim što je video i istakao je da će Hotel Sloboda ovakvim izgledom podstaći izgradnju podzemne garaže i gradskog trga. Ja sam gospodinu Aleksiću ovde čestitao i izrazio mu zahvalnost za veliku količinu novca i truda i ljubavi koji je uložio u ovaj objekat i mislim da je Šapcu dao jednu šansu da se razvija kao finansijski, poslovni i administrativni centar ovog dela Srbije. Mislim da je bez ovakvog objekta ne bi mogli da ispunimo sve one naše ciljeve i kojima smo težili od uređenja, kad smo krenuli u uređenju pešačke zone i planovima za izgradnju podzemne garaže, uređenje prostora oko domena. Posao u hotelu naći će preko 100 Šapčana. Imamo oko 14.000 kvadrata, 105 soba, sa jedno 140, 30, 40 ležajeva. U njemu će raditi oko više od 100 ljudi. Tako da je, mislim, i ovo vreme kada postoji velika potreba za novim radnim mestima i to itekako značajna činjenica i značajan moment koji će mnogi ljude koji će ovde raditi obradovati vrlo brzo. Novi izgled Hotela Sloboda u završetak radova na zgradi Stari Navip upotpunit će ambijentalnu celinu najužeg gradskog jezgra i pešačke zone, koji su pre nekoliko godina najeminentnije srpske arhitekte proglasile najlepšom u Srbiji.